omukoro gwo kutungisa konfirmansiyo ogu gwatandika n'ekitambo kya misa. Omu kitambo kya misa eki Reverend Father Dr. Saverinas Ndugwa ajwekire Archbishop Wambarara Lambert bine omugisha yashaba bija kutunga konfirmansiyo okurwanirira ekereziya ngo abwo kuba bajwara amaani ga mutima orukwera. Kaimana barugamba umuvanjiri yahandikire Kristo na Yohana kandi yahandikire atayuko rukundana kandi urukundo ejo umugabo bwoko umushebe bwoko bitorera n'ubuzima bw'abasaba. Father Saverinas Ndugwa yayongera yashaba bikirizo kukwata sapuri bakashaba nyine ekereziya Bikira Mariya ngo abase kubarwanirira kandi ngo bahamire mu kwikiriza abwo urugendo rubatandikiri. Ubwo abaye ukweshere kutakunda dini gashi okutashuze dini yanyu omwino shango bashobye kugutaka bina gamwe namunoga ndatamsinje ukwikiriza ushanga basha mu Kristo azingiza kuri ushanga muhahana ushaka muri bajya kwa kubasite ushaka abandi batosheka okusuga. Abaronde basima ruhanga ahagwo kuhamirwa mu nyikirize nkaturuka bari kutagurira kandi no kwaye mitwijo. Natungisa sakramenti ya konfirmansiyo ni simo mhezo wa Archbishop wa Tunisia. Shirabra kujana tu konfirmansiyo kani kurasha nilo. Nasemerwa Mungu abutungisa sakramenti ya konfirmansiyo. Simo au kutunga konfirmansiyo. Lubindi Parish ni yeru kutwara makereziya gona garyo muri Kasharunoso muri Mbarara district kandi rima makereziya 5 na 2. Abwa TV West ndi Evans Taremwa agachenchwiri.